Bizim jigitler, jigitler, jigitler. Mine jigitler, bahadır köpekler. Mine bu jigitler, jigitler, jigitler. Oltay korkusuz bizim jigitler. Mine bizim jigitler, jigitler, jigitler. Mine jigitler, bahadır köpekler. Mine bu jigitler, jigitler, jigitler. Oltay korkusuz bizim jigitler. Selam dostlar, bugün Yolqin jurnalı prizine Respublika ko'lam kurash yarışı uza. Hemen bugün yarım final oyunları uzashaq. Bugün biz sizge eng qo'ynar kurash yarışlarını ko'rsatashaqmiz. Hem intikay intervyularını alashaqmiz. Dostlar, hazır yarışның ең қызған шағымда жанатарлар, шын көңілді жанатарлар, hüküm sürələr, көрәшçілер, ені көрәшәләр. Һәм нәқ менә бүген біз жеңүчеләрнең исемен беләчәкбез. Hayırlı günler biz Arşadan. Arşallar. Bugün ulığızны mında oynarга китердегез. Ne эмоциялар кичерәсез? Менә инде хәй икенче көн йоклаган юк. Малай Аллага шөкер финалга чыкты. Хәзер беренче, икенче урынга көрәшәчәк Алла бирсә. Менә сез ана буларак нинди эмоциялар кичерәсез балагыз киләмдә булганда? Ой, бик куркабыз, бик дулкынланабыз. Син менә абыең өчен җанатасыңмы? Ие. Мен Волков Ильхам Нурисламович, авиастроительный районда мен тренер болып ішлеймін. Онда бик көп балалар қойдық біз. Бір общежийлай, наверное, біздің бір 50-60 малай. Өзіміздің Қазан командасында енді. Бұл ярыш бик күшлі бара. Балалар яқшы хәзерләнгәннәр, бик матур көрәш күрсәтәләр. Финалга чыгучылар бармы сезнең? Бар, финалга чыгучылар. Менә хәзер безнең финалга чыкты авиастроительный Новосавинский районнан, анда Московскийда керә. Так, 2009-лар 2008 арасында 3 кеше чыкты финалга. Булар 2007-2006-лар арасында хәзергә пока 2 кеше чыкты, берсе менә хәзер көрәшеп атты. Бүгенге көрәштән нәрсә көтәсез менә? Беренче урынмы, кубокнымы? Ну, кубокка тырышып карарга инде. Безнең теге алдагы ярышларда без беренче урын алган идек. Старший вузларда. Но булар да İkinci, üçüncüden komanda kim olmaz da oynayın. Eğer paka aytıp bulmayın. No, 3-4 komanda soğuşabız. Kimler? Sen soğuşmuyoruz indi onlar. Kıraşabız. Kimler? Anda bara, по-моему, Балташ, Elmet, Mara, ну, şu bir komandaymış. Yarım final tamamlandı, hem finalda başlanıp gitti. Kuraşның en kızgan şağı. Tezden biz jеңүчеләрнең isimlerini biləşәkбез. Mesela bugün Yolqin һәм Сабантуй журналлары бүләкләре өчен ярыш уза. Bu yarış başkalarının нәрсә белән аерылып тора? Bu bir tradisiyon yarış bizim. 86 yıldan beri ülkerle. Bir yılgısı yarışka geldi bizim 605 kuraşçı 45 komandadan. Komandalar bik maturiti hazırlanıp geldi. Bu nerse bilen ayrıla degende bu ihlasırak, safırak. Kiçkene balalar mı ne 13 yaşlık balalar. Onlarda bir nindini yok. Çığa tutturalar birisini. Kuraşlar. Bunların ayrımlığı şu. Bunda motor kuraşlar ülkenler arasında karaganda bir küp karta karab. Bunda tutungan sayın bular özleri kuraş alımları ko'rsatadi. Şuna bunu qarab o'tirib bir küp qiziqlaroq tegilarga qaraganda. Bu bit Sabantuyda da şolay. Bütün xalq malaylar kurashim boshlab qiziqsinib ketadi. Qaraylar endi. Bizning turmushning negizi şolay endi. Bular negiz soluvchilar. Bular bo'lsa kurashda bular, aning traditsiyalarida bular. Әйтеп киткәнебезчә, көрәшнең иң яқты белгеләренең берсе ул артыкның эмоциональлек. Менә хәзер монда да тренерлары һәм бүтән командалары бик нык җаната, бик нык борчыла уенчылары. Әмнә бу урында көрәшчеләргә баллар бирелә, хөкемдарлар урыны.
Ne için siz bunu büyük mühim yarış deb sanıysınız? Çünkü birinchidan Yolqin jurnali prizlarini birinchi topib o'tganlar. Bu tarixda eng birinchi yarış Yolqin ismi bilan belli. Menga qadar kurash yarışlarında 3 matbuot chorasi ismida endi bor edi. U Vatan Tatariston yoshlari, Sabantoy, ammo hozir Yolqinda kelib chiqdi. Shunga ko'ra bu shuning bilan muhim. Do'stlar, yarış tamamlandı. Hozir endi jinguvchilarning bo'laklari tantanasi bo'ladi. Biz sizga hozirdan ko'rsatamiz. Mena bu jurumda yigitlar, men sizni zo'rlarman. Shin ko'nglimdan ko'kashib sizni maqtarman. Ko'rigisiz, tegi safda otli tatarlar. Sabantoyga o'sib shiga shunday batirlar. Keng ko'krakli, mak bilatli bizning yigitlar. Hammasida qizg'an temir ko'rish kubiklar. Millatimning g'ururligi bunday yigitlar. Onlar için şanlarımız yazdı ko'ngillar. Dünya ko'lam yarışlarda biller olushi. Birleşirlik için hatta alır yarışa. Qaydag'ina bo'lsalarda yovli o'rinlar. Jitis alır ilgir bo'lganlar. Do'stlar, kurash yarashi endi tamam. Ham barliq jinguvchilarni biz qutlaymiz. Kelajakda da shunday yolqinli motor kurashlar bo'lib tursin edi.